chain ni chain no se enye original chain a se na no mo sika no ade edi 2 years o edi 2 years ke na so nye papa edi 2 years o ade na edi 2 years ke na so nye papa se ke wo ba ka ni nsisa ke mpopo we sika na me say enye original ka wo ba se ke ni be popo nti chimo Sikapa ka paint e wo ho se ke be wai se ye paint e color bi na ye de afa ho a ke be wai ke be wai nti we be say se mo se ye kramachi nti na mpese me no odi ho komo no ade ya kramachi wo sa bi se be we be se se nkama dodo se pa na ade atom ko so mpese obeka odi atom nkama dodo se ko o se last bi mi share krama bi be ba ku mi bi me de to krama bi ku mai ni nkomo a wodi die we ama nkofo asanya pa sa be horo media sise nti ada koma ya wo mre me bre sise me pesi me proofu Asantehene na wa se we tani na wo hye wo jeans bi de na mo mpabo bi a ohu a se we sente. Why always Asantehene? Nemum any other tribe. They be as a for bibia na se o person o proving crofo se eye original eye papa na o de tag Asantehene. Ya no na ya me no wonya adu. Na Ghana wo pese ho am no mfa kwa ma wo. Ha? Ghana fo pa na o pese me ka se mfa kwa susu wo mo. Se yo anafo. Yo fafafo. Enwunafo o mo ye nuanum ye no me. Yo Fantefo. Frafrafo ni na ye no me ya ba ko. Se Ntafoɔ ko ya. Ode yenyi the northern side ni na frame. Yo Fantio. Also anafo so yo nuan. Tim dia no so atonchen. Ye wo enkrafo. Ye fa Asante tonchen because already odi ka tag Asante. Nti wa kan fante aka we kuapem. Ewo kuapem ewo nkran ena ho Abonofoɔ ana fanta age Abonofoɔ be o na sa Abonofoɔ na Abonofoɔ mo nye Ntafoɔ Abonofoɔ o mo tachi bai ho a ene siri me ben o mo ne nya difference ni o na se enye tachi mankwa na ye bunu se ye wo sunwane wo ho ye se sunwa Dormaahene ne mpatem ne ye wo ho me wo fa ba bi o wi mechia no wo fa no why nyina na ne jeba bedu wo fa no na oni mi se me wo fa no ana wo huru ni sa no mi huru no se me wo fa ne mi bi o ya na eja wo se ne wo fa se oba abonte na wo be kasa na nse otiti ne mutu mu hwia hwe we muso mu mu nte mu ho ase na papa na ye bone metie dabi o na metie me de mesa se ba titi mu mutu ma hwia hwe ye bone me na me de mo ho na me hwia hwe a bone ya wo mu ne de he won TV da nam se won TV da Asibi Dormaahene tiwa enye papa man ni mi oh enye papa se na wo fa ase de o ye me hwe o ye me wo fa ba me som Asantehene se de ya wusidi wo nkomo no o hwe ya ebedu ba bi kura enkofo bi kura hia wo mbabu pa o sima de wo sie Asantehene hia wo mbabu Abonofoɔ hia wo mbabu because one ufa ade bia o de tag Asantehene so mbeka se enye papa two ukoya wasa so eti omo hene mi sori ntie obi hinu but enokore de bi wo ho a na yeka Dormaahene nana mo wofa no ba bi o bi abechia but neme bi wo ho a meme ye mi video so a wa hwe o de be ma obi nso ne ntisa ne ntisa but se Asantehene asema meka wunyi ni o de ma memfa mpabo bi mpie obeka se Asante se mo che bi da we me kwase we a minya Asantehene nko hu a there obeka te che we nye original one na se che we me nto the PZ se we nye PZ we nso sa ena we nso sa nye PZ ni nyina ya original ni nyina ya papa quality okay ba se me na Asibi o che nu ayi de Asante Togo de me ye Togo fo ntale ana ma be kopi ni bi o ade tira do Asantehene sa na Asantehene mo no me nka so mo no o de na me bi sa ade tira do Asantehene sa oh yes enam yewura so me pena sempa Otumfuo me pena sem papa
nyese bi a mede manno na eka efimi mu ena me na mehu da ya maso afa no ho ne ne mahu afa no ho na meka nyene obi ti ba bi a wo to ayampe a ni woni pe bi wo ho ba bi a o mo kasa ya mehu omu a me hedam valu saafo no so that's it empty barrels ana ankuro hunu on kan sem ma nkuti hwie so Jejuan International School Jejuan International School ewo ofuase kokoben dominase police barrier ani chepe ana Jejuan International School ewo enei se oba no botofo a opese osua kasa hodo bebrebe osua ya kan kasa ya mamani amane ye tete no kwampa so na otimi ekenkan na wowe brofo ekan ekurom kasa na otimi ko animu na nim de ekosoro konkan a ebacho oba Jejuan International School boarding ho day ho your bus kama den kwala ne bus school mu ho na afi so your boarding house ti your boarding house facilities in there bibia na akwam Jejuan International School offer penny for 0553 182201 0553 182201 na du kwima oni na dot team am say nei oyo hene ya brempon ya dehye na okwadwabo ase okodwuma de titu bia so hia ntoma hia afade a so mfara bia oba brema UGC DVL opposite wona o se ope na adu nkohima ana se ope aya akwa ahemfie se ye chachaw eye asipim eye asesedwa eye ate eye ntoma de ben na wope e man gratitude de nan ma hemafo ntwaase mbenya ne se bocho muso amokwa waren so mofo mani nkire o esan se ye wonyoma pa e de esom papa abusuan liquor rental services ese nei wanya yie na how bia bafie untimi enya yie ni mani ndimu uhi obi obekire onyoma ma obi obekasa de ama wo yie na samso liquor rental services na abusuafo eni liquor medi nkomo obesese onyoma na ma obema okasafo bema MC papa na no awo na no atoni mama mre ni amane o ma nkonya amane wo yie na se na nso wo yie no atimi amu ayedu abusuan okobrama UGC DVL kwan na so Osani faso tra DVL office na new stores na exist wo hono ho ana liquor rental services ewo sanso na nei wasidan na wie asoridan wasi wie office no bacho warehouse no uhia se the electricals be fam wa meso Sly Electricals na ebuawo Sly Electricals nei furniture na so ye electrical installation the fault the installment the bibia electrical ho bia no so furniture Sly Electrical 0245158733 ya ene nkasa ya Asante say yare na dokuru wache ohaw bi te so amane bi da so na wakoa enko a mepacho nei ehaw no to betwa ni nyina ne se wodi wani kire nkasa ya Asante atosu fe ya Pentecost Junction ana do wani kire oba ama doctor sa yare ne hu fam ne hu na fam otenete na so anya oyare sa na bibia atimi aye kamatibra na doctor ahwew na sumdwemra na honto na fetimi ekokodi ujuma se de se na ese efata abusua social action agency se nei dwedi ahodo bia wodi bia ha ho se fie ma obuwon mukra na afra se onso mukra no nchenso kra na ene chibua pa ebebu no adidi ateme bedu nya asem ketwa mesro etu atwa station ase frɛ no obema onipa dom a ebesom wo asomoso mpama serve kama de ama de echensuo the watcher drinks your ma kwaba the orders ni nyina station obi a ode baba besom wo na bibia atimi aye kama Mpaninsem TV ananso edafofro a twede ampon ede Achiaa na mekanisi ya ne mani age isan say there's one person bi a owo internet ne so a nyamia nim no kurani o gini di papa na obepie na kache ene ni tokro mu ba bi a wodi ni nku ya abranti ne hwehwe no edne isan say onyo obi a otare no ho pie nene medredre ma ba bepie ni nchen ni nyina aye komade bi ede ne komu anei potokasa mi okasa echin na mobeka ya odi hu komo ewa be fotinta fidie ni so ma mekra mefa editor me shots okasa echin ya wakoto yi onu ye siremni ni wakoto chin yi ede ne komu kama nso Asante ni hu chin ya obeka se nkrama chin ama TikTokers dodo no afa ya
ebi mo kura kototo omo so de e de betoto ono so video ni ho a omo ye PMP ni ade picture in picture e de etoto ho a ma video no na ho asem na akwa bebrebe abusua ene maduadu ma bepie na kachi yebedi nkomo nse me de maka cho se me aje se wanka anasa aje se meka se me ma se ti bia meba ya ba bedi nkomo na edi ba ko a o kan ni aje pa se o se Asantehene eye Ghana for ya brofo ni din ene Asibi berema e ko ni che ye din nkomo Asibi bye me nim say if my memory serves me right there 2 years new and you share any din nkomo na yedin nkomo bebrebe but you video we no atwetwema so wan kasa pa de ne ha me no bibia ha me o video no kwa me ye na ache bro 2 years ko 3 years ni e fa sa chinya me ye no ba na manfo bi the video no to ho kasa bibri e fa ho ba bi mu sen kan no guy ba ko mebo ne din de bonasu ono so hwe jewelry na eda me kumu a na ono no sha ne thickness ne na kase se ne sete no otimu se e fake but me pese me proof chere no se enye fake e original chain kasa enu tire na me ba ya se odo ho tete o me mfa me ho tete but me ye nipa bi a me hwehwe no eden kakra me ntan pisa me ntan pisa wa ma be a me ta wo ho ye adwuma na ade a me ntan pie ya be de so be hu me ba ye se me ntan pie ni se me ntukwan me konkuru so Asante mantem Ghana nkuru 16 regions na me nantim pa but be de se me kwa obehu se yesumasi na ekwai hu me ana na abusuma akotre nipa mako bi na etimi humi but unhumi me no obetima ba sia wo krom kura tena se edi nkomo mama sore okoba unhumi se eyesibia unhumi Asibi na ye ni che ni ho nkomo minnim ede na kofa sa kikiri ba ya ukofa che yitokum ada che no na opese o de ye fashion bia na enye fashion that time fra no che no sa video no me ye no wo takwa me brother bi wo ho wado rubber fu kakraka so pa ene ko ho but me angasa na me ye adwuma se na me ka wo video no me ye madwuma den na manyi me sika ene makoto chi but the ntia me ka se me nua na Asantehene hu a o maka se we krama chi no o mota didi en o mota didi en opa o dress se denya ohu a no hwa otumu o really say etogo meat ade no so nyetogo ono so save you ba so we de na etogo meat Asibi oh seriously but one kasa na minim naturally no minim asimo bi beka obubefu because as no o kan as when you bring some but yet what they say oh meno minim me de craft me bu mfusa bedin pa nsa na hu se me bu ofu no na se wan kasa no nipa kro ma me bufu e no wa ha me bebre ba se me bu befu no me bu mfu me bisa o this wo ye me mfi ukra me bisa this question because akomam no be di ne hia me pa Asibi chain na wa ha the term so as chain wa ha na say chain na kasa original sika de ana say ordinary chain but me pese me chain ni no se enye original chain a se na no mo sika no ade edi 2 years o edi 2 years ke na so nye papa edi 2 years o ade na edi 2 years ke na so nye papa se ke wo ba ka ni nsisa ke mpopo we sika na me say enye original ka wo ba se ke ni be popo nti chimo Sikapa ka paint e wo ho se ke be wai se ye paint e color bi na ye de afa ho a ke be wai
Kebe wa. Into a baby say. So mo say kramachi. Until I'm person no di hon komo no. You say ade kramachi we say be say be we be say. Say krama do say pa na ade atom ko. So one person obeka. O di atom krama do say ko. Oh say last be me share krama bi. Be ba ku mi bi me de to krama bi ku. E ma sa video kra me ye ma krama na be da e fa se me so be da fa. Ntema fo kra hu media no so. Sa video no kra da wo ko page no so be hu. Se krama na da fa na me so me da fa. The same thing change. Honestly speaking, my view, me nim the hano because I say, we do be kabia anya na asemu. But we person tell say chain papa. Chain papa. Say esika say na da okum. Two CD say 3 CD. That's my viewers. Gold o say enye gold o. Asibi. Original one. Me no die, ye ni no krema ma hefo. Say ade we. We a say sika yi die. Say enye papa aka 2 years ye. Aka apopo. Ke bi kan kan buy ke ho fita say osafo amebeto egu nchen. But ehon popo no se tie no da so ye hyem. Menim say bia me first ma bedu uyewia mu ho na wa sa da apon ho dia and I don't know. Ba mamusa. Ubi asika se ni benya. Na wo ha cheye wo ha the technique ne kase no wa wo ha ne be say. Me de menye sa sika ho adwuma. That's na akoto. Me so menye sika ho adwuma. But so na akoto wa. Nti pa ma yemfa nko ejaba ho no wonko we ne hwe. Ne yen test me. Dia wo ye de obema hwe a Yoko ni national security for atata wo. Seba ye dey. Say dey na mai. Asibi. Na omo be wa na chama won't me this kakoto ni ko ekoto ni TV so. Na say omo ba se no me ya ma. Ene ye twena bo so. Ono de ne nye say sika na okoyi ni TV so na ye de na ko. Mo se ne so. But me pese me proof Asantehene na wa se we tani na ko se wo jeans bi de na mo mpabo bi a ohun a se we sente. Why always Asantehene? Nemum any other tribe. They be as a for bibia na say o person who proving crofo say original papa na o de tag Asantehene. Me no na ya me no wonya adu. Na Ghana wo person ho am no mfankwa ma wo. Ha? Ghana for pa na o person me ka se mfankwa susu wo mo. Wa susubra. Say yo amnafo. Yo fafafo. Enwunafo omo ye nuanom ye no me. Yo fafafo. Fafrafo ni na ye no me ya baako. Se Ntafoɔ ko ya. Ode ye ni the northern side ni na frem. Yo fantio ho. Also amnafo so yo nuan tim de no so atonchen. Ye wo enkrafo. Ye fa Asante because already odi ka tag Asante. Wa kan fante aka. Na wa kuapem. Ewo kuapem ewo nkran ena. Ewo Abonofoɔ. Ana fanta age Abonofoɔ. Abonofoɔ be. O na sa Abonofoɔ. Na Abonofoɔ mo nye Ntafoɔ. Abonofoɔ omo tanchi ba hwa ene sire meben. Omo ne nye difference ni. O na se enye tanchi mankwa na yebuno. Se ye wo sunwane wo ho ye wo. Se sunwa Dormaahene ne mpatem ne ye wo ho. Me wo fa ba bi wi amechia no. Wo fa no why? Nyina na ne jeba bedu. Wo fa no. Na oni se me wo fa no. Ana wo huru ni sa no. Me huru no. Se me wo fa ne bi wo ya na eja wo se ne wo fa se oba bonte na wo be kasa. Se me wo fa no. Enti da be pa na obetu wo fa fo. Why dey? En ya wo da na di na nyefe. Ne ye be. Ase utimi tina bonte nseme ni kwanso wo kakra no wo ka. Nseme na nse otiti ne mutu mu hwia hwai. We muso mu mu ntem ho ase. Na papa. Na ye bone metie. Dabi o na metie me de mesase ba titi mutu man. Ma hwia hwai ye bone. Me na me de mo ho na me hwia hwa. Bone ya wo mu ne de he. Won TV da. Rade. Na me se won TV da. Ha? Asibi. Dormaahene tiwa enye papa man ni mienu. Oh, enye papa san na wo fa ase de o nya me hwe. O ye me wo fa. Ba me som Asantehene. Ba o ye me wo fa. De no o be ye de. Na wo som Asantehene na echi na wo sa so asanya sika. Asantehene be ka twa say fake. O meka. Oh my we was here. Me say o meka. Na o monka. So wo ka so o meka. O wa mesere wa media no so say enya papa. The bonus so no kura mpo de to na ye hwaji wa riwe a. So be hwe.
o de nya hwe we me kwa me de beko na me amde akoma ajaba no ene o se me na ne na ma hwe wo na no wie sa ya ma de ya de ebere me ana se wo ye se o mo se ye nkramachi enti ka me kwa kwa refinery na maye no foforo de abro se be wo ye no foforo se de me pe na esa wo fa gosusu kotu wo fa fra de chewe kwa cha wo fa wo ntwema wo kra o me kwa chia na osu kotu ni fo da me ga se me tu nufo no se on ye hwe na kotu nufo na wo fa te abonti tutu wo be sa ma na ye yo che na wo so de mai ni nkomo a wodi die we be ama nkofo asanya pa sa ba huru media sise nti da koma ya wo mre me bre sise me bre sise den te se me bre mami musaw wankasa pa we are tribe me ye 50-50 because say they ya usidi wo nkomo no ahwe ya ebedu bra bi kra nkofo bi kra hia wo mbo pa o sima dey wo sie Asantehene hia wo mbo Abonofo hia wo mbo because one wo fa ade bia wo de tagya Asantehene so mbeka se nye papa two ukoya wasa so eti omo hene me nsori ntie obi hinu but enokore ni bi wo ho a na yaka Dormaahene nana mo wofa na oba bi obi abekia but neme bi wo ho a meme ye mi video so a wan hwe wo de be ma obi nso ne ntisa ne ntisa but se Asantehene asema meka wu nyinni o de ma me mfa mpabo bi mpie obeka se Asante se mo che bi da we me kwase we a minya Asantehene nko hu a there obeka te che we nye original one obeka te we nye original me boa foforo sini we ye den ese na wa se da bo ahun da bi o we ye den there wo so na ofun e yo da bi o ofun e original se we na nye original phone we yi satawale phone no cyber pro nye original phone se be ko to the PZ appear phones na nye original phone and satawale the fake aba won se asema mekan won asema ubisa da bi o sisi e wu ya Asante da asema ubisa o kan na ma me busa o say your original phone na so obi ameka say ye fake so bu hu se ekura me o mo hu akomaka se Asibi de nya papa da bi we dey branch na we dey Ghana for so ye Dormaahene Pro Max na me say we dey Los Angeles nti we Asantehene hu abaka say we nya original one nso ye original one no e original mo se me heada wo ba no me heada we dey Gucci nti we ohu abaka say we nya original you say ya na a PZ for it me to be good na PZ for it to guma ho na me to me nema PZ for it to be guma PZ ni be na be ba bonte be ka kire wo say Asibi beto ade bi wo mo hoda so bia na so akoto cyber pro you appear phone so PZ na appear phone se nya baba me nka se nya papa ye papa by o say PZ ni bia no obitima aka che so abeto ade wo no ti we na se che we to the PZ say we nye PZ we nso sa na we nso sa nye PZ ni nyina ya original ni nyina ya papa quality okay ba se me na Asibi o che nu ayi de Asante Togo de me ye Togo fo ntale na ma bi copy ni bi o Erade me se me pe o na ma we o me ni sia o me fa na ho gro no so fa na ho gro kra o Asibi ade tina do Asantehene sa na Asantehene mo no me nka so mo no o de na me bisa ade tina do Asantehene sa yes enam yewura so me pena sempa Otumfuo me pena sempa papa me pena sempa seriously yes e bia me de manno na eka efimi mu ena me na me hu da ya maso hu afa no ho ne ma hu afa no ho na me ka nyene obi ti ba bia wo to ayampia ni woni pe bi wo ho ba bia o mo kasa ya me hu o mo a me hedam malu saafo no so that's it empty barrels ana ankuro hunu on kan sem ma nkuti hwie so so that's it
enkosi hwe so me pe asantefo asem ba asantefo bebre wo ho a omo mpem asem o kan no sa dia ba besi wo e dey na chesa asantefo ne mpe waso bebre mpe waso ne bebre pe masem aka Asibi me na mo ho a dey na ma ya Asibi ko se taale me de na mabonte a mo se to gumit chenyi mi ntimi mfa nkwa abonten bi in the name asantefo ya ma ye video de to ho mo som energy wari we de Asibi ade no thickness no wintimi nto ene obi a chenyi kwa efiri ho takwa ma ntimi nyusu be duru kuma to kra de aye west wo se me de chenyi pie biem da wo ku bi da anna menti ase na ade wo se bi da mi ntimi mfa mpie ofari na ade wo de kwa mo se kramache nkwala nyina hu ase kramache ne na Asibi de ko no ene me yiye ade me yende ise o kona ni ato na be ne de me ko nane de na ato kramache nya nane wa kramache ya nane da abjafo ma ene ma adwuma Mr. Mo amudi atam mu nya ma adwuma ma adwuma because chewe nwasem so video bi atam wo ho ampato Mpaninsem TV ani ko fie we are out we are not part of this interview. Honestly, I'm telling you this because the man we kika wa no so obi atam fa chewe ho ampato yenka ho yeah out this as Asibi no ano onu anim say asantefo ntan no oya aware say asantefo ntan no ti obi ko ka kire say me no makotwetwe abrantem na ko ka asantefo ntan na mpacho yenim ho hwe ono na e kana asem ti obi osobo obi amofa mbo no Asibi let's back to business we dey betom say amanfo aka ho asem a ntina pese me hu say ampa original sika but yenim komo amanfo hu ni say ase nansen wati ada ewo abefo tintan fidie ne so untai empusu hu say de na osi o comic videos no editufuo no enso videos no de aya na amanfo esre efa hu ani die nanso wohwemu pa futu ade ntino wati ada ntina yo ntina but who say ejuma na wo hu ne sa no to le bia ehia boafo nyi se obi betam sika e de ma na sisi but even do kwa obi kwa fafon kwa no fro sha won kran kwa ana obi tufo videos ni bi kwa na eboa mo man bi wo oni Ghana ha na man na a good person mama papa me videos bia o hwewie a o frebe Asibi video nsi why are there o gade me bebre wa Agyei me friend phone so kura so a omfa mostly me videos no na brochire for hwe pa o brochire for hwe me videos pa but yes me almost o matiada obo na gade me bebre o ne bi manage me o ne bi manage me etufu fa videos no be fa so abaye me ye ne wi a omo gade me video nsi ne me wo one guy bi wo me videos bi wo kwa me ye wi a gese odi kan hwa ansa no he video no munse mi na wie ansa na me te videos na ya me hu sa na ebi wo ha ye video ne tibi di 3 years ansa na ba bonten ase yes ane so hwemu ehwem wo se me ye video bi se wo want ma hene no wan pa bo hene ka wono tumu ne pa bo hene na de be shit bi akata nye no na wo street na wo ye dede ma hu sa video sa video no me try 1 week na fa video no kra kasafa me ye no 1 week ansa na ba bonten entoma de na e birthday no me ye ono so more than 3 to 4 days kra ansa na ba bonten me videos bi enu ha ye ya yes me sene no rough sa ba sa for nyina kra etiada ye woni pere bebre wo ha ho se TikTok no do eboa
ha nye say bi a mayiska ba eboa ma neman ketenkete bi wo ba wan hwe wo susu yi na wan nya obi obega de wa TikTok no bitima de wakɔ asem wo kasa bebre ya TikTok no bitima de yakɔ asem se kasa dodo ho mfunso mpamuda mo na asofo bi kasa ni sori ma mompa yo bompa ya so ma prepare for Asibi abo mu di jinem te se asori bi ne me kɔ asori we me continuation no say am ka Jesus etimi ka Jesus na ebra t-shirt sa ya Jesus na dey t-shirt no wa ka Jesus nwa wa na wa enti Jesus ne kwa ma biem t-shirt sa na wo de to asoko baby so enti they say dey we hia won na be guide we 24 bebre mempa futu ho ye hia me hia saafo no okay omo ana omo boa no omo nsamra back me to no wo de me ye bibia ye o wo de me ye bibia ye bibia wo de me ye bibia me bibia wo de me ye bibia ena wo sori tie me susu a emfa me dana me ni hwewa wa chakra ye wa chakra wunche ube free system mu yese me ye ma adwen say me dana ma adwen ba wo so se me ada ma adwen ba wo so ne me di yawo wo de wo de ye me ho a e be hawo nti me nam ho a me senso mo obi woti me di matam kwa men ka hwe nkire no me ni obi a obetimi de ne nsa si ne bo say Asibi me na me boa no si me ni bi ebi a obi wo TikTok a waye hu saa de ne me ni bi me tuo me ni ohene bia say obi a ohene bia fa phone frame say na ehu say o si kan ewura ho asem si me ni bi so me ni mara obi betimi aka say na ne ko a wo kuma yi nuanom ene Asante no obi be ka say ade Asante yi umu ana omo yi mi ama ai omo yi mi ma say nyo omo nti na meko anokore na meko okay me kasa nokore okay nti meka nokore no say obehu say de meka na ye nokore eso nani Asibi me de we ma wa amen wa nya amen say me ndano no so na me tiri baby no so tiri baby ba na kure de me pese me kire say de nipa ka fa Asante hono enye na kura sa de me di me nie hu na meka de nipa bi pese mo kafa ye wura ho Asantehene ho no pese o mo paint papa na black no ene pese de ne di say ntisa nipa no onye black oye na kwafo oye ohene odimu oye ohene ofata oye ohene watenetene ne mesi kwam na nsa ye wura Kennedy e Japan oba ya obeka ne ho asem me na mokaka kire Kennedy so obeka na asem obi aye na okobo ye wura Otumfuo di me na ya meka kire wo mo so mo no de o papa ye wura wo ye o mo enye na ya meka so that say I am praying say you know all the Bible dey say Ghana ne wiase so obi se o de sampo na taku be hu so ono Asantehene je ne kam na asema na bla bontene be kasa ho na timi tisi ya bontene say na say ono da nchen mi hunu ohina to se Asantehene da ohimfo wa Ghana yin me di buo ma bia ba mi hunu ohina to se Asantehene da fisi e wo mo ba mi hu bi da Solomon mo ne David me da beti ne wo Bible mu me si mi hu bi da so ohina wo badaye ye me yet se Asantehene e ka bibia Asantehene ni ho a sebio kasiremfo ni ho ahoho bebre ko o munni ho me ka bibia kuma se da wasa no se Asantehene se na nipa ni bi sikasa ena streetway emu ache streetway mu ese Asantehene nyese papa we me se ye me ye wo papa we ho no awrade na yeserete Nyankopon ma no kwatenten alaba da ho no nte ya paralabas street mu nyina se Asantehene kasa se mu da wa ebe da ho na mu da ho kosi tira mu wo kwa no ho no de na umedie Ntafo ogu kwa no ho nyina umedi dai mo soso ngomedi dai from Suame
to adesmai eba Dr. Mensa omo gu kwan no ho nyina Asantehene kasa nne omo firi ho no de na omo kokodie from G anoche run about ho eba be pempampa so edi wura ba bia ne statue ne si no omo nyina firi kwan ho ade na omo die Pragia ya stop wo Kumasi say omo je Kumasi ma traffic na de ba mu a omo medi dey mostly in half ni nyina so esirimfo half nyina esirimfo ya meka Ntafoɔ no bi wo ho a no masa be didi matem ena Asibi we ejimifo wadwene ye adwuma ena wakotena Asantemem ena wajimi we ejimifo wontimi ye wo ho Asanteni sei Asante ntua meka o sirimfo no bi Asante ntua meka ba papa na ye no mama yanka emu de bo krampo mai nto ofi Asantehene so pese street bi emu da ho the street bi emu ye clear komo ye de kama azifo na Ntafoɔ na guo komo wu se kama komo kurum the street ne be de da ho there's always so mu wie a saafo ne wie a na obi e sa akwadine ba bi kotwe street bi fe sumasi kurum the street ne mu da ho sa wo kura ketwa wo de betusu Kumasi wo ho fia to say jata nu mu wo de betusu Kumasi jata de aso so wonso jata ne ti ne hunahuna na wo mu ne ne eden jata nso oso no ne so jata ne ni ne eden na to bi ko no ho na mgro wudane so that say nti we nyina Asantehene ye no wo ni o ba onyi sika mbese won samti wo nim say papa no say hwe wo duru Kumasi ba bi wo pa wo nye kwan nante kwan no ho nyina ye gye to ade Saafo ni na Asantehene kasa ne kemifo omo mfiri ho a sack ade be so bi e be kokko pe baby o medi de omo ma school fo ne budwa fo bi ehwe de ye adwuma hwe na ba wo school anwonafo ne sirimfo na ehefo de an de Dormaahene nyina ho bonofo nyina ye nyina na ye wo ho Kumasi ye Asantefo nko ne go se nyina di afra so that's it nti tura bi ana ko obi timi tam camera free nkran no free baby ne ya header friend as a blogger no di mirika na me hwe ne na ho no wo kwagina Doma baby mo hwe ha wontimi mfa Kumasi mesusu Doma in fact Doma ho twa yes the Kumasi baby wo ya mo so mo mpie ko hwe patase na ne patem ko ho jona de ko hwe ade wo be fa baby kekra bi na Kumasi wonim Kumasi ye de wura baby kwa hwe be kacha ha nye Kumasi wonim Kumasi Asantehene te ho no easy sa na nipa we bodi na edi agora ko twa obi kuro one way te se manso kwanta gba kwan ada ho one way te se de wo fa wo free santase be sina kwaboase anwa kwanta gba kwan no so no wo kuro kwan sa na te one way Doma sa na te ye one way straight na Kumasi na easy sa na Kumasi kura wo free swam run about na wo fa ta for 3 to 4 months kwa akopem father madoma na de ade akopem boa ntonso aboa so kwa aguna hwanhwan mo easy sa kopem mampon adwira easy edafom enafom abusuani de adwinita Achiaa be hwe so fa de Asibi kan kwasi beni be ka se eye bitter truth ni nyina eye bia esan se ono de wasinkite se nokre ana obeka wa ne nya adwene no adwenkyere we etise hwene eni ba ko fotrim adwenkyere etise hwene obi ane ne de nti ufi se sebi unim nyansa bebrebe a onso fa ka de unim ono de onim anwa keka ho na mafo afio bege kame ho but ana me hu se man 40 meter the videos be bri na Asibi video we ohuni Asibi ohunye se me hu pa ni hu na ne America na aju abosukua na de ya America na man fo na de odadudu amafo ni se ho na me didie e wo so ho ye me de ho na me didie ho na me buru kire ho na me didie ntebe die kire social media na du be du nwumre no emfa ko homasika ma me ma ye family person de na me so that's it but ya na mu nipa de bebre wa ma ye omo ye omo adwen se Asantehene na ye bo Asibi wo ho Asantehene dodo me wo Asantehene dodo
de pa nipa na ye na mu hunu nka da Ghana for gesha de a enni ho no ye fe na ye be kai no Ebuza man first we didn't go free ni Asibi na share every pa ebuza so share na ya to aso Jejuan International School ofun ase kokoben dominance police barrier ni chepe ana be hu Jejuan bra na ye for abofra no fa entity mu ye board no ho na ye odi ye ope bia ni nyina o wa ho ba se do be sini mpanifo akasa no sa pepe na be hwe won ma mo nim tie be hwe nkwala no na de wo ma Jejuan International School numbers na da so no fa na ni eni nkomo abusa mi do asi ebepam ebisa so hia nya to aso Mpaninsem TV